Arngut ki kertong ke Voice of the People Party VVP kata Dr. Reseven Champliang na Mausenram constituency baduba Bill Clinton one car na seorang kam constituency menta khnisa jan gila pendep ikjing tap kerteng ha office DC East Khasil Shillong kum ki kertong syakia ci DC ke Bansalong hak arpui terik rempang apa keren berkilat petai kubo Dr. Reseven Champliang kertong VP na Mausenram uloong warla udai ubadang thamai hakakam politics banyak kun persya you sitting MDC badi kiwigi party Henry wei balami syakmat bani aireng usngus kem ban poi syakathong uloong ba umdan ki buat bapo ni kiwi ki buat man pan jikersan ki pajba Henry kumukurtong rengkat ke party VVP ke lej si upajba man pan ke jikersan ke basngurit namar ke party VVP kadon igi nongrim terikam dagam tak kejat benriu pat kejela kumta uloong bom artatin kumba ki pajba ki kersan hak MP election mentaru kin kersan nakilang ukertong ke VVP na seorang kam konstituensi uba Bill Clinton one car uloong balada un poi syakathong jong jingjop un tresitom mikimat kumba ka party kadan sibun kinongrim penkela hak sunsyar ka khadar uba one car ukermen ban job yakni ki election MDC namor skous kem baudan UMLA ubetre rengkat badiat rengkat hapo ka konstituensi but kini kalau longka barang successful lah barang but kumang ila ju kren hi yalang barokhat mo bah bang iwan kumni kamud tambang wan ban yakun election ta kade ni yakun juga voice of the people party abang ni kumni khmat kalau bangin train nam tau pat ba ban ai di syakri nam tau pat ba de ngak mu candidate nam sunram ni ba ka konstitusi jonga kadon sibun kijing pat ba ki de ut na takara wala ngade ni hikai ru kade benta jonga pade ban syakri pat ba ta ka kedan ke bangadon de kene ka slat kala pli yangi nomba ka voice of the people party bangila ban ai syakri bak khamha ken makata kebun kiliang pak nomor ba kumila ihi ka musunram chua kade we ni ki konstitusi bla pau pha ni khmat ten re kini khindasnem lalek kalau nun duko babon ki bentah makata bangi ong ya ka isa dien la ne ka jing mah bom la ban roi kapar ke babon ni kiliang pakhoi ndai tang si teng siliang makta ngi nak kam ni trei khamha nani smat namai pajba ru nyok ni syakri ni wa ujiat ni wana kalian juga voice of the people party bana ka party ngilapan kre ikimat bagi thong kibang idi ban trei te undang ila job ngin bu renti tik ikimat kibang ke thong kibang party kala bu mesti kita ngila pelaj yang manifesto hari ni kisni kemenuan yang mentang nampak lak ban keren sipang kita marbang ceplai manifesto dari penasun tu iba voice of the people party kami ban trei nam tau pajba kadi hi ka surjung pajba di ngangit pinrai kita gi mat bang ceplai benang tu tidak sutu ka komplikam jang ngiru larangi job akan election ba rasven video ba thamai na constituency mena kun ni ke MDC try phe banya kun ru sitting try hadu kan no try pin job try na ni ha mo ram pin ri ba thamai khakan ka buit pin let chupai ba try ngoi kari kata ngang na thamai kini kam politik semua no tenrai we bing lami khmat midon kini sos kham bagi cikermen ba pajba na ai cikersia ili men hakani ga MP election ka tu pajba mi khmat ban ai cikersia ka voice of the people party de la fikli kita ki boj jongi nimdon ki boj ki ba po ne ki boj ki ba long na kumni kumtai ri lej bi pajba nda ka mesim basngurit ban kerpa pajba ban kersia ni hakani jingilan ti jongi ni train dam tau pajba na ki kersia sang mila ban ai syakri kum on na dumne bahatam pajba kumbo syang imla ban len ndai kum on pi pajba menta kita sutu yakni ka norim juga voice of the people party nilai nak bagi snow sepipat banyak keren pajba hari gidi kasih ni kiwiru tiba ka voice of the people party ka yang nak tahu pajba ni nom le siang khmat ni no ndrai ni menteri nak mentaki ya no ino ru kibadi bahab apok konstituensi jangi ngim don ni artatian ba nginyo tingsan na baro hi kit khot jongka konstituensi Sekam ketika ketika election MC kumla pempam tak semat ketika bangun train nam tak kamat bagathong cukup parti idon sipun ki thong ke parti kadon kamat ban train untangan selai ikengka ka thong ke parti ke bu kamat ketika thong cukup parti nga mi semat ban sakri hok
banyak di hoki baik bah kata ini ke thong jok parti mengenai dengan kong ga bamsap banwara extension berat pun sebab dot kam ha man pengklain ke kumlang pam tan semat dot kam pengklain nang ta dengan selai ek eng ba ke parti ke doni ke thong don kam sibuan ya ke ban kentio ya pok konsi brokwe mali i sibun ki sunduna udah pok konsi kata kalau ngecisa ila don pau MA nak parti BPP kemudian balik election ru ila tristom dan germas kam balong ba kanika cingkun cungi ngala mo pois ka thong takkan long ka cingrap sibun nang ta ki long susunang pok konsi